Ki khubor ka bate se TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Don ru kajing ya le mene mestep Shuwa bangin poing ne gila siat lagi tiar gas ndai nakalian jangi iklem kan randin habang iwan nang ne ban ya khun dalilai nginom kan randin hadu bangin yo nak kajing job Wini Nongialam jongka kasi Student Union usamna light par singkram. Iathuh ba Shuwa bagi dekat kaki isu kan poi syaka jaka bathung ding bi an ka Assam. Haga jaka ka bahap hapo pud Assam jongka Meghalaya halapangam kipulet ka Assam klasiat deki tia gas ban penting pensmiet Henry Uloang bagi dekat jongka ki isu kimshim la pendam bagi la tur syakmat banet jenrat iki ding ba ka Assam ka thong halapangam bat ban penpraru iki yeng klau ka badan haga deka jaka. Uloang bagi dekat kaki isu kele khun tat hadu bagi pulit Assam ki hap pendam yaladi. isu West Jaitan district unit bagi kor bagi terlaksana balang FKP niwan nang ne banai jing sini ya kasna pangap nak benta kene kijingwan bentuk pun jom ke Assam bat kilawan kan ko pu halo tu sam ne kasna pangap rendai ke pu sam buat nang hap West Jaitan district niwan masna be anya kini kijakan marun suangi nang ne kadang mau bangi nang yo ban yai rali dak masuk nang kini kijaka kum ki pradok prasnan kum kerja katrai di jaka jom try muluk try mentah pada kilawan kentur syadu sing nege jaka naka benta ban kap try kan nege jaka dai nakaliang jongi ngilawan ban pini da kabor rekat bagi try sinong ngila jenrat iki nege jingtung jingtep ngila jenrat iki nege kiyeng kisam ki bagi sinabe ain pada ka jukupor kadon ro ka jing ya le mene mestep Shuwa bangin poing ne gila siat lagi tiar gas ndai nakaliang jongi iklem kan randin habang iwan nang ne ban ya khun dalilai nginom kan randin hadu bangin yo nak kajing job ai bang ngin kelon yap ang ne ai bakas nam kan plain rai kajaka ka buta ka dai bansa ka kendau ka siap ka dai bansa kum try muluk nak kaliang kesu ka pa ka ruwa ka besai ya ka sarkar la da kam laban pen bajum ya ka ne kajing ya kanat ang ne yo ajia ba kuai ka singi kan poi kajing ya kanat shadu put bangiro kum ka jai benreu ngiram syok klik ting nginom ino pangin le la ka jong ka kamram nak benta pansingan kari bar ka jai benreu ka jongi nak kaliang kesu da keruwa ka besai dalilai nginom ibanya ki pradak prasman jongi iwan nang ne na benta ban ya challenge ban ya penibor hendrai ba nak kaliang ki pulit Assam ki dai ki kaput ki siat ki kuli ki siat ki tiar gas ban penting ngi hendrai nak kaliang jongi nginom red nginom ting ai bangin kelan ai bekas nam kan play madan kam sem yele kanam du wala kam jongi kan yam hendrai kam sem jongi kan em nama taman yele nama tak ribat ka jai benreu ka jongi. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.